Ramzan Kadirov želi da se u Rusiji proglasi vanredno stanje, kao i da se upotrebe sva sredstva da bi se cela teroristička ćelija u Ukrajini odjednom počistila. Čečenski ratni vođa također smatra da Putinova ratna taktika nije dovoljno brutalna, pa je tražio od Rusije proglašenje vanrednog stanja. Kadirov je rekao da je bespilotni napad letelicama na Moskvu pokazao da bi ruska vojska trebalo oštrije da odgovori da bi se rat preneo u zemlje članice NATO-a, prenosi Daily Mail. Odgovori na takve pokušaje napada ne bi trebalo da budu oštri, trebalo bi da budu brutalni. Po mom mišljenju, potrebno je proglasiti ratno stanje u Rusiji, upotrebiti sva borbena sredstva namenjena za to da bi se cela ova teroristička ćelija u Ukrajini odjednom počistila, smatra čečenski vođa. Rekao je i da Ukrajina ima nacističko i satanističko vođstvo, te je naredio vojnicima da udaraju po mestima okupljenja terorističkih vođa, dok od njih ne ostane ništa, da drugi ne bi pomislili nešto loše prema Rusiji. Evropske zemlje trebalo bi da razmišljaju o tome koga sponzorišu i pod kojim uslovima daju oružje. To će im se obiti o glavu kada Rusija pokuca na vrata. Na primer, Nemačke ili Poljske neće imati čime da nam odgovore jer su svo oružje potrošili na Ukrajinu, rekao je Kadirov. Izjavio je i da će se uskoro u specijalnim vojnim operacijama pokazati šta je osveta. Borci čečenskih jedinica moraju započeti aktivna borbena delovanja i osloboditi niz naselja. Borbene jedinice se pripremaju za jurišne aktivnosti uz aktivnu podršku Ministarstva odbrane i glavnog štaba ruskih oružanih snaga, rekao je Kadirov.